Lenaane la go tlhopiwa ga bontlhopeng ba ANC go mamerwe ke tiriso dikgoka le dipolao tsa sepolotiki. Ditokololo tse 3 tsa ANC kwa kgaolong e aparetsweng ke mathata ya eThekwini di bolailwe ka go thuntshiwa kwa kopanong ya baagi ya go kgetha bontlhopeng. Sebueledi sa lekoko Pule Mabe a re metlhodi e tswang kwa ntle e gapa dikopano tsa lekoko ka maikaelelo a go nna le tshosometso mo go tlhopiweng ga ba lekgotla. The ANC doesn't invite hooligans or thugs to its own meetings. The ANC invite members of the African National Congress in good standing to attend these gatherings. It is unfortunate that at times our gatherings are hijacked by hooligans, gangsters, criminals, thugs, baying for the blood of innocent people. Ditokololo tsa lekoko di a bolaiwa mme lekoko le reteletswe ke go neela IEC maina a bontlhopeng mo bommasepala ba le 93 Tharo go ralala naga. IEC e buletse gape ikwadiso ya bontlhopeng morago ga Bokhutlo ba beke ba ikwadiso ya batlhophi mme EFF le DA ba gwetlha morero ono semolao. We will be dealing with disputes even beyond elections. Should we discover Ndebo after elections that Ndebo might have sneaked his way into the list by undermining a populist process of the community, we will then force and cause a by-election in that area if we had won that specific ward. Mosekasiki wa dipolotiki Professor Kotse a re tiriso dikgoka ka motsi wa ditlhopho tsa dipuso selegae ke tlwaelo go ANC segolo thata kwa KwaZulu-Natal. If the Constitutional Court is going to terminate these nomination processes, it by implication will mean that these opportunities won't exist anymore. But if the nomination process can continue for another about a week, there will or might be similar incidents again. Nako e eme ANC ka fa phefong malebana le go konosetsa le go neela IEC manane a bontlhopeng kwa diwading tse di reteletsweng ke go tshwara nako e neng e beilwe.